yo kutera karura kandi tumanya nako mugongo and of course obo hati tumanya ngo gwara katere nari yo mu village register cyo kuja utakarugambara kandi ukaza kutera wanya karuru mu cyaro aho kutura henyine nturabe notera karuru nakaza kubona kabaho rizoba shahemwe okusya shaha 10 noza kubuzo tasha 10 kanako mugongo kantukikayo tugenda mu mugongo go muntu turugayo bita election commission negera okurga shahemwe kusya shaha inaza kasheshe abantu baza kwani bahika polling stations kandi bakwerebana no mu register bakuba checkinga nibaje kurga shahina okusya shaha 5 naza kwa voter education and briefing bajire ngo kuba kwabaramo kora benotera karuro ine korebera arici abantu baje kurga shaha 5 kusya 5 ne treka aho ntaza kubaho okusimba enyiriro mugongo go muntu hamana no kubara bururu 5 ne treka kusya shaha mukaga election commission expecting a declaration of results ningashi owasinga hata aho kurga shaha mukaga okusya shaha 10 aho no iturabe tuneho nomination and approval of executive committee members chairperson kwara datogu nunkwe nakorabya muka vice chairperson wanje imwe abacaro no mutekateka ki soko kureba kikabe kirunji waje ndakare hamwanya gori kutera makaruru kujango kaba pate wejo process yona erabe nezo misho bitukaturebe gamwe amakuru omuganyo mwe bazaga cecwire tureba ebyanga bitari mwe na bimwe okubyetebekanisize akaruru kerizo. Chairman wa NRM wa district ya Mbarara Prosper Twise kuragire nashaba abanyambararo kwetaba umukutora na ba chairman babo nyencyakare no kushagika bakwatire kibina cya NRM bendera zibitu abayinare abingi kina besibro muri Mbarara nkabamwe ina abesibro mbwenze tuganda abito bayinare amazizo bayinare kana bari bingi munonga 92% muri Mbarara ngo ni ncyakare uyu mwayinare azo mugongo wa NRM hona nabwo rukura polisi abwa Mbarara yashaba abantu kwe hari muvuyo kandi nguhine imyanya y'ibara kumanya rukubasa kwijja kuzame mvuye yibasimbere mamakanda mbakunganya nimbagambira tugende tunatera karukitu hine security wise to deployinga kurunji akora mu mugwitu kuba kuma no kome ibintu byanyu ninterra umuranga aho abantu abakuparaninga kozinga violence kugira ngo tubeteka tekire kandi turabakwate tukubase prosecuting ubono kustire tutiro musinje mwene murekena naka turonda bemezi base tutiro musinje tukatero musinje abako bantaba mutwire nabo tukatubahare mbabanya mureko kuza kujumirana kuyumbagana umugandi abatura bashabira kwejumbiro mu kutora nabembezi babo bahabyaro okushabo kuhiruye Patrick Musinguzo rukurwe oriyo myishengera bwa Kashar North ubwabire nabugana habakwatire NRM bendera omukaruru ka LC1 omwishazeri kandi abakwatireho nemitwari kumezo kuza kuronda karuru chairperson ziba LC1 koka ba flag bearers abineki ebendera yitu ya NRM so NRM ekataka sente nkapate kujya tukabara bimu kukubaha amashuta go kutambara kurunda karuru kuko kunjije kureba nareba kantu ndikaburabramu nanyinka Patrick abantu bakandundira karuru kandi bapfa karuru najya nanyekanye kwatirira ko muntu ndebe ngo nakora ki nabakwatirira kace nabaha kantu kace kuza kurunda akarura kwandi bande benda amashuta bino boda bino bugari abakwatire NRM bendera basimira myishengero wabo abo kubongera mani omukaruraka yowe nisima honorable Patrick Kochi habwe kitekateke kirunja cyabasa kutekateka izo bankeri kwasa kwatra nkaba faraga bera Patrick MP witu wasa kwatraho umukunda karukitu akatwereza akasente ko kutambura kamajuta abukurunga akaruka LC1 akarura ka bakuru bentebe zo kubanjana kija kuterwa nyencha karebera 2008 twazo mu district y'Isingiro abesimbira hantebe wa LC1 umugombora ya Masha nubasiba nubarondo bushagiki abantu barukuba bajemani banje mukore no buciko ubu bamutiremu kuba mbamwe nakakiko mwajya naka abantu mwenda
dora ensobi zimukora tinkamya ngoboyi n'abantu batanu mwaza korendagana umukore ensobi mwene bona hina kubasa kaburaho so muri yecho nimbasaba ensongejo mugikwati samani itenkamasha ensonge mpangwe ekuteganisa abantu na maize plani yanjye nsya no kuteka enkora ya government mu nkora na munonga twahereze kufuna pipes zamizi ga Kagera niteka ntuza kuzireberera kurungi abatura bitwagambaho nabo hine barukwenda ba chairman babo babakorere na munongo koresa ja stamp okurwana sobushuma mu byaro no kore bintu byentunguka sice ya person witwa tukorire n'amazima konkeri igenda tugizira obushuma bwingi bw'amatungo nyowo mu rugamba bampitenta amamwenda nabaziba kandi tendo kamya ngo baragahare ariyo nafayo mutwenda ngo yihema abashuma kandi kwarabe nagendira kagenda hikahare batuhereze n'amashanyarazi mu byaro abatakaba nubakora umurumo muhango munonga kubatorana kubato mu ntebe kandi bajya kumukike ubundi ngo mbegwa umusere yakabare imama kumbi urchemano cyuna cha DP omuri ankore yasiba rukurondero esimbira wa LC1 aha wakabare ya kabiri aho yashaba mwesimbireho okurgo mu karuru ngo areke kwesimba hari shento umurema umurwande w'urubuto kazagenda kuzara abakaza mutune bijyanye cyo bakuza kuzara nefizi uwo musozi wa competition abana bankinyo kandi niza kubiguruza mutakagira ndirakomi yawo n'umudabanu wanje n'umwana wa mukuru wanje kandi ninyeti abantu wekika ejembuko sobe ndiza bagambira ndi cyaguranya karibu on behalf of Umako family kwa mwihokaru Moses Mukasa Center munu waine bendera NRM kandi naritana no mutabano wari shento mbogorau caguranyi urukwenda kumuhigura kandi ogwa isimbira tine kibina enda Aidan Bataringa ya Felix Nduhura na Ari Waswa. Okay, tugambo kwigura nangwa nco cabaza catera hasi. Muntu nakwigura. Then chaka binza kutantira point ya muhere ya Imam Makumbi. Iyo kugira ngo bonke cikambwe nu tubamwendo sinjire niteka ngo Imam natanda mani wabo kuba obwebembezi necyonco kuruga harahanga. Hatkan ko kwenda kubitamwe cika ngando kutamo Bible ngo tine shona nyoko nokutina shona nyoko no umworobera ahabwenshonge zo kureba ngo shimekwa no umworobera konka nyine ambition zo kwetsimba nkarebera abantu ubushoborozo mbwine ebitabo mbine ni makwandika ni makushoma ni manya kugamba then umuntu tatana mawabo kugira ngo Bible yacu gamba hashaye kugira ngo nyetsimbe so aho Imam natana nawe abo kwa extinction zechika for but hatunore hari abantu abo kwikiriza mbu waza kuba mwebembeze murungi aho ine kuba ine background ya family nunji tubantu reba mukwatanisa kushanga family mwinira karumwe so umuntu nayikagira ati atshaba batabasa kwikiriza no mu family bakagira ariko gwa bene we yayesimba kweri kwara kagwebembeze no umuntu utwakubasa kwesiga barene we kandi teka ngwaho niho gwebembezi ariko banabo basa uba kutaho akarwanira kintu eco ecyakurangukishikire then kutarubya nguze kubesinga tatana mawo kugira ngo iki neki mbishwa kwa bine bigenderwa byabo ibintura nintana nabo we don't go with the majority omushonga zo kurete kintu ekishikire iwe no rwana nacho boyereka ngo nco kishikire then ababa bari against it bagumana bakwegitaho ishongeje niyongera kukigambo kugira ngo manyogo nishwento ogun tata ogun mukuru wanje ebyo nyoti nkubitambura obwebembezi
abwendo umuntu ari kukibasa mbere kuyakuza hece kikakagaruka kakindura kikagaruka kikoreka ngo cyamusapotinga ubu niwe bimeze twenda kuri turebana nawe bukariye karuru ko mugongo twanturena no primaries ushanga umushije yesimviro mukazu yataka muhiriza kandi uri kuri reason zeze valid that kona show gatakabasa kureberera abana beye atagira cha atine sense of responsibility y'abantu batana bari go mukayi babahireho bice byo mbisi maninga kwa kure kitoki izoba rumwe ujana no mugambo re cyaro cona muyarimo kure kitoki nimba amanya bacaramu nimba amanya batoka shanga umuti yaje ati nyo muntu wundi kumata kabasa kurebera cyaracana mwana mwendanye cyakareto shanga umushagenda abantu abaturije mukabura ntongane ubwo no muntu buce munonga give him a chance then we see karuru akayelsi one mpamyangu noveza kugenda je anindeba umunyamakuru witu Gideon Senyomo yakire ahakitebe chukuru ekiri kuteza karuru mu Mbarara City aine no mchara Violet Atura arabena tebembera of course nka presiding officer wa karura ka Gideon twakwakira kasheshekerizo we mnonga Jemima Orirota Jemima narongo na sisa Charity ni Orirota Charity ekintu kya makumbi kya person wa DP aba Western Uganda ekintu kiruge hecho mu Uganda wagenda trend this is the normal way ni endorsement olaro tuno Uganda government ya Uganda mu endorsinjire kuba UN Secretary General PLU ne endorsinga NRM endorsinga DP endorsinga mbwenu ekintu kya endorsement Uganda hati it's about endorsement ni wando singa mutabano wa kuba omwebembezi omwishomero lyarimo nibajya umwana wa mutabo mugisha endorsement cyo niceje ko gatwaga ko mukaruru bwanyume kumara imyaka erenje muri 5 akaruka takuterwa okumara imyaka erenje muri 5 bakata then bakatashazamu erizoba nikikireke akaruka tukabantu ko kahandi ko kacha person LC1 okweto ruri hanga Uganda murundo okukatebekanisa bekitongo cyo commission ekitongo cyo government okutebekanisa akaruru okweto ruri hanga Uganda wanyaka 5 bagaraka batebekanisa ntakusibizeyo omurembo rwambarara ito twagira umufield kabanyamahoro kwereza buri kimwe government ya Uganda etiro mugisha erizo abakikora ekiro kikuru banka tizirakore okwihaho aba amarwaro n'ibintu kebyo ababe emergency konke byasigara byona byasanze amashumi tegakora umwana wawe agenda areba karura kandi katero ata justice mu byabaka makagirango akarura ko mwana izahorebe utakaje na murundo rugo kankame bicenya cye Madam Violet aje tuganira on the Violet good morning to live at TV West Mbarara City twemereta umukaruro akashishikerizoba. Good morning Senyomo Gideon, good morning Jemima and Charity. Erizoba tuli mu field akwa program yetu egamba kuruga sahem paka saha ina tujja kwant collect verification so hali nkubaliza fina kuba abantu bona bali mu field oba bataliyo bayaba mututerere mutugambe ngwitano hali tuli titukabale ebiri but by now it is already 7 am we expecting abantu baitu bona bakera stations zabo. Akaruraka tumana ko mugongo akabacyara hinentanse izuru mukaruraka akacha persons in terms of yes nako mugongo konka haro identification koko agama n'ibindi nkibira mnonga chikwero muri wa TV West arikuza kutera karuko mugongo amanye ecyashime kuba nakora naratakora tukuterera bagenda kuma abehandikisize by the way only abantu abehandikisize mu register zete za white no bagenda kuma kido kyalero bora utahandikisize bayira Mpreso nyumo na gambo gendo role timanyire distance ke yoraye hakurora baitu kuniranga abantu bonka bayihandikire nibo bayolekeze interest urundo okugonza bagenda bayihandikisa so only those people are going to be allowed to vote kando bakumara ku verifying arundi ku checking abali mu register tugenda kuba ikitukweta voter slip. Oh yes tugenda kuba voter slips obo kwika hali no bazabala lyawe ni bali checking mu register obo it will depend on how vi onkagenda kikola undi bakugasoma baba bali bengi bajagasoma mu haromo obandi bajja batayito bajagujega kwijja bakuchecking ibara ne bakwa voter slip no genda mu area yaitu kodoningi tugeta kodoningi etusaziro hara bagenda komera bagenda ko voter slip shobora mu relative na munonga that means voter slip that means yatanona nakarura kahwira akwazo zibestarum mukabakyara zibestarum baitu mukano mu Mbarara City zirimu tiziribuli hamo baitu mu Mbarara City
zirimu yanga abasite yamani site ziba n'ebizibu byazo so bakakirora bagamba asite katuze slips zino akaslip ako katayito kati karoho logo ya electoral commission egira logo yayo mukale eno kwekali black yellow red ekimanyisa ngozino bora akafotocopy nga tujja akamanya ngo kuzere photocopy so it has to be the black yellow red enakuba nezooka coupons buli mu original form yabo kandi coupons white wina stamp enyuma yes yambara city so those are the coupons obajjaba omuntu wenkaina coupon nwajja kusimba line kandi wajja kubala security tugigambire abagenda kuba bikalo bine balindo bululu they should be knowing akakonge kayo tukakwisana kata Senyomo Gideon nugo mazira nyine Madam Violet atubura obunuwe kamara byona cyako muteza karo murembo rambara voter slip yija ekyo kumanyisa Senyomo Gideon wanotera karuru kawe omsel yargazi omrimbara city south division aho murembo rambarara ekiranyereke ngubuzima byo mutezo wa karuru kandi ndio mu register nakaka konji atakine agenda bya America cyo agenda bya atazayo abuko tali mu register tagenda kwati bajaka kuha kandi obukonge buno batusindikirege namba yonyini kandi yo tusindikire utwamaze kwandikisa abantu bano bakama baitu Kampala katusaba totals batugamba for example nyo list yange kyali kubanza kya Renkanja cell abantu abayizire kwehandikisa akaba 292 that means already electoral commission mwine total sum ya buli cell fina total sum kakitahya system already Kampala so abampulege ni bagamba nyonte handise kyo kanja akoma bakudupa abokuba for example Renkanja cell 292 obara tuleta results nizihingura mu 292 tujja kuzikiriza akakalu kajja kuba tukasaza mu busaza akuba na system tujja kuyikiriza kugiha total ekira already yeina so it is only abantu abayihandikisize tuna nebyale bina abantu 10 nibo bayiziri when we were registering tukafuna abantu 10 so tubasindikire obu slip tundo bukonge 10 so oburawo aho ne basimba line ne bakoma chairperson wabo akarura takagiro ko mfield kurebe kirabe uko kashemizo kutwariza hamwe that's accuracy tugerezeho because we know and sometimes ohura abantu ebakubaza mu field kandi ekinde kingoza akugambira nyowe Kampala city kintu kiri mu guidelines okanya abantu bange mbagambire bakole okuba LC1 chairpersons banakola meetings nominating abantu ate mbere again hani mfuna complaints chairperson waitu akomerera abantu be tagonza kweta meeting so the election officers bange naba supervisors mbagambire tinkwikiriza DR form etaliho minutes ezikoleka mu meeting taking place abakuba iteyeka lihereza abantu amaani abantu etaba residents weta bali mu council yaitu bana bayihandikisize ekuba amaani kwanga lolo kwikiriza kya person omuntu wakomera so buli kya person bulawa arabire mwana opposed ondo bantu bagenda kukomekero kya lero oyina kweta meeting Omurunyankore twero murebi wa TV West omushoboreje kumuraza karuru shahemwe bakora verification shahibiri bakoreki kora bora biro unopposed okoreki na neki na mnongo umuntu waburijo wanje wanya cya mukarara akicengeje wacha mukara twakuramsa that process to the extreme end program yaitu etandikire gaida sahe by now nikyo kugambire gene etandika by now village election officers bana bakaba bayikiregeira tubaterege kigambo kya time I really hope ngo bayikireyo so kuruga sahe mpaka saha ina izanye nchaka today tukole chukweta verification registers zaitu ezitwakozesa izeni tubahandika ezitwakozesa mu display eza white tuzitypingire nkubaza handikire niko ziri nzo tugenda kukozesa mu karokano so ja kuika hali basukule register bakuserere barali yawe bora oli mbakutikinge bakwaka kongora otali mbakugambe garuka yomuka so kuika saha ina so kuruga saha ina na saa 5 ba presiding officers baitu village election officer presiding officer polling assistants baliyo mu field tukubanira kwani begesa abantu bano abayizire tugenda kora tuta iwa tayihandikisize ogenda kora ota iwa yahandikisize niwo wenka kora kusoba barabeme tuta vote education na program enu kunkagibaza but suppose nabo gibarabira mbamaze verification so ubaramara kubakolera vote education saha 5 bayiraba tugenda kuba tutandika kusimba line obamuroho babiri obamuroho bashatu but okay they should be 5 baina kwa batana kili nkimanyire buli kyaro batanu bajja kwa bayikire so try ka buli mukaga musanji 10 saha 5 zwanzuke kaziti hataroho bantu bokukebera mu kitabo tujja kwa tusimba line tujja gamba hata bakandidate baitu twina Senyomo twina na Violet muje musimbe hano
Okay. Then abakwagira abantu banu mugende mubasimbe hamugongo. Okay. Saha 5. Mukaluka abakyala tukabana bakazi abayikire saha 5 zimazire kubulabaho. Ba missing verification and they started complaining. Baitu nyikaire ninkibaza tukibaza ntwagamba saha 5. Program kurugaira niko igamba saha 5 tujja kwenda tukoma. Tukunira by saa 6. Tumazire kubala abantu banu bona bali mu line. Okay. So ebyale bina mu bururu tukunira by saa 6 cha personal yesere meeting. If all goes well, of course, this is a program. Can't kusaba abantu by program by hondere so that everything will be bate kurungi. So some kaga cha persons haliba abaira karungi batandika ki meeting zabo. Harakaruka abaira katali saa 5. Bano batandika kuma batandike meeting. Oh, okay. Yes. Tukikola tugonza tukole saa heyo mutu avoid abantu abagonza kugenda kukozinga obuvuyo mu byale bindi. Okay. Security is aware that this is the program. So saa 5 ebyaro tinkunira kyaro kwa kikalire saa zino nga kwati kina kalu lukola meeting no meeting zona saa 5 ngozi kwanzitandika then obara kamala meeting bamazire kuma abantu bano abekyaro babayikirize then officer waitu bajja kujuza form ezikwetagisa akalukawo baisa 8 birabe genzere kulungi tujja kwoteke na bulu mu field we are praying baisa 8 twetu malirize. Okay. Namnungu asaptegita yeje sha ntonjira kusima kwerinda TV West empikaho TV West nehinda enshonga ne yakaruru namnonga turi omurembo rwambara ayotestebe chikuchenjo commission aho omurembo rwambara ekiryaha nibyenda kweshaniza no kwetoro lihangari yona konka cyamba site cyo na confirminga twine voter coupons na abinyumba ko bukonji obora kwere ko identifying ngusenyumo Gideon oshimukwa notera akaruru ako wagam independence senyumo Gideon nisimbire I was nominated kongati nabasa kubaho konkanyine simbo yanje nebasa gukora ekyancyanje basa gukora omukaruraka akwa ibintu numa ebikirize aruki ya person ke handitsa konka avede ti abasa kubaho ogwakorata basha persons tukubasaba babeho abo kuba fine bakusobola kukoma nekisisani kyawo. Okay. Orundi na agent baitu hagenda kweta meeting kora arabimu hagenda kweta meeting so oina kubaho I don't know. Oiro holi mwaire muno but tukubanihira bona tibali balwaire baliyo bandi basera karuru. Tukubalira inywe na bacha persons kubaho present and also nababakoma baina kubaho. Okay. Togenda kungamba nyo munyana wange senyo magenzege Kampala chonka kwenda be vice chairperson no. Village council rundi register mu abantu bayingi. Kano muntu okoma chairperson aina kwa register yaiti ya white. Okay. Togenda kuma muntu yabaire isinjiro yabyama tali mu register yaitu ataije kando mukome. Only abantu abahandikize mu register kwa niyo council niyo koma executive yawe so baina kwa bali mu register kandi baina kwa baroho kireko present today baina kwa baroho present so walotaka ba mobilizing abogonza kukoma committee ba mobilizing baije baboho abantu bonka batatukunira kuba oni babana. Okay. The special interest groups abatu akomereira bogonza bataroho no problem abokuwo de baro to samu ya onga bokubaki taro so automatically kyabukira automatic baito mukaga bagenda kunominatinga baina kubaho abekyaro runde ba residents babayikirize gwabayikirize bakulembere bankolere minutes then tukole list yetu tubitsindike Kampala. Twagamba bingi Mbara City ebyaro twine bingaye bikyali 16 only 16. Okay. Then according to divisions is north to north byaro 16 south byaro 10. Okay. Byena tibina bururu hale byaro bitayina but still activity jagenda maiso akwa meeting zinagenda maiso tuna kutunga committee today. So officers baitu batayire buli kyaro they are in every village. Agambo kamhero botsibiro mulebi. Akagamba kakusemba ya kamhero ukubatera abantu chai tugende tukome and also let us keep peace. Ngoza abamanyisa ngu security actually ngoza kusima security ya Mbara City. Akwa batayire mu amani kuroda hotspot zone ziri Mbara City tuziteke tuzimakingire. Security is away. Kunwagacho tugenda kutemura register ite tujagitemura akaro tukajagenda maiso security is aware so kuterera abantu it is so simple bora wayihandikisiza osobira akaro kawe abantu baye mugende mubene mirembe get your agents barole kigenda maiso tubera akaro akemirembe we don't need to fight yeah. Ekigambo nchecho toshime kurwana akanakaru nako kereza aba politicians abagiro mukarura aka kigambo hwicho akaruraka yes fina ba politicians abatali halevenu tonka barugire mpaka halevo zone za haiguru bajja kutereba nza karuruka itu bakama baitu tubayitu basaba please tuleka abantu bantu exercising rights zabo especially abuli politician otali no some are not even in the register tonka abakuleto buvuyo kuletira abantu kurwana
please, these are local people. We are having elections at local level. So tulekera obateka mu, you know, ebyo ebintu byokurwana. Let us keep peace. Our dear politicians, wenda muno you won your election in January and Feb, so tukubasaba tuleka abantu banu batera kaluka bafuna mwebembezi wabo obarara nawe abukubayi we tukumanyire iwe kansala tukumanyire iwe MP torara akyaleke. So leka abantu banu bakuma abantu babo abakwenda mu mirembe. Tikayongeraho ugwanje kanziye ndo mufel chalte na Jemima turebe ebyafa ombyanga ebyaro 18 na mukaga abore murambara twaza kugezaho kativu tubiyetorore isingiro twine Ruth Nuwamanya twazo muri Mbara district twine Evans Taremwa twazo muri Kabale twine Nelson ari naza kubahereza twazo muri Fort Portal twine Jonan naona kubahereza twaza Ihangariona twaza Kisoro twine Kate Atuzariro twaza Kampala twine Jimmy Muhumuza na Damba Tadeo abore chikuwerindire a TV West Fonka nasigansenye mu Gideon aho murembo ramba Kangaroo mu studio Sister Charity na Jemima baguzana program ya Simuka. You are the best, Gideon. Thank you very much. Kokuzo mu field tumanyangwe kirarjeyo nechabakiri yahamramwa on point. Kandi wabare mnonga omuchala Violet. Aboko wakwihakaruruka katandika mazima toka shitamaga and you're doing better. We thank you very much. Well done. Wabare update sezo kandi inama sikongu ni mabamba burabura mukumanya kuturatambuza karuraka at least mwafuna shape iya kintu kutije kutambura zitakashiresha itano taro kwemerere nyuma y'umuntu tarumbyo byo kutera karuri na dawads process ejere kurabamu akakonji akoine kuboine akarukoreka ngo shimikwa notera then amherwizoba akarunikija kurangira rwaho there and then bakamango asinga naye inabantu barukwingana bati obakabiri yaryogu ogogu byagenda biti na biti so ntubendeze kutera jakaruru mukama benimwe kandi nito kuturarja obaja unshahitano twahebo mugisha okutatu kaza kutera karugazi kandi twembi je tuva Barabukose kwa horete kativi West n'abanyamakuru kwetorori hanga ntumayisantuza kubantu kweza updates ebebyona ebirafu mu karuru akerizobo kusahibara karanjire to kativi West ro kumanisa program ya Simuka echere muneje domisho tukwinire binji ebinime mpapura za makuru obuhavuze bo mushaho nane biri byo turabentugambaho eceyine gukora otakarga TV West yawe bitoko hatkatso mukamuro kace turi umuntu garka mutakarga Orwa kabiri waba orikwenda kwega hakulebe rente za paddock okuhinga omwani hamwe no kuhinga orutoche okateze enkota nungi nkeje yori onoreba orwa kabiri ntiza kuba twine ariho Martha kana ija kuba natushoborera hampinga y'orutoche enungi eyo kuhinga okatekamu amashagita ga burijo kakakwereza ekitoche cyango ahandeberera y'omwani kureba ngo omwana ugo waguhamwe kirukumara hamwe na nendeberera yente za paddock okwo kubasa kuzireberera je okihamwe cy'orukwenda. Think and do it. Chiteka teche wachiteka tekaho gendo chikore. It's never too late. Gendo chikore kandi buri yo machayine emto yanyu ni yemenafu. Techereze kintu ochikore kandi ochikore ine passion orukuchikunda. Kokore kintu orukuchikunda noganyirwa mu munonga. Kandi it's never too late. Tichaka baga kujangu nyabandi bakasiga ogumaho. Yocho ine kora to ine kuferwa program meji orwa kabiroru shahina zechero. Sunday Ishaheme yo mwabazyo nitukuretera Visionary Singers Band nebyeshongwe kugalizo mu mbabazi hamu kuhimbisa okuramya nangwa n'okushemererwa
twegiteho aha programu yareba hindijire ahita urwo bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza ibiroto byawe siko nabenire bantu kandi tegateka ngo uza kushwera ntabasa kuba nanga ko mwikuru ayineke mwani ni expectations zina benyine mukana abana ekeri yo kujya mu shwe musheja okutina rahanga natabantu tayisa abantu abarabiro mbintu nyamwinji konga bakatunge cyo barakwenda ituntu twatugamba urungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwana huririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakuterro. Very good for. Headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte barabiremu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje cishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunugira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabenoko abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu nubabana batuganirira ahabinte barabiremo kandi nubababina no buhabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi eto munsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kuferizoba abandebire baryagamba ki reba hindujire nebereho bursande shahi naze ciro aha TV West Honga TV West Nehinda wabari wachirini tu program ya Sisimbuka turimo tujano misho kusia shaha ishatu zenyine and of course chine Jemima ayebare hamwe cyo butuji charity akandiko kirect kwa television mu papara za makuru New Vision or papara wikede byasharaha mane nchiriza korabire mukache ombija omur papara New Vision akasheshe kerizoba mutweni ndeba government opens AFCON tender processi n'umukimanyaje ngo Uganda nigamo mahanga garabe niga hosting AFCON saba kuretera iwe hukwa kwasa kwetego kare okarunde mirimo hamana business opportunities ezirabe ziroho gompira gwa AFCON nengashi tournament ya AFCON yeri muneje no misho aha page ya kashatu babukoretera ombijwire antireba 7 Hills in Tare School for prioritizing sciences yese bukabahora mukaga obu Tare School ningashisho moriantare urubene celebrating emyaka inshanju kwiharitande kandi of course ntuma mukuru wihanga wa Uganda no obi werishomeno mukuru wihanga Western Paul Kagame wa Rwanda nawe akashama mwishomere n'aba ministers nyamwinji mwendebe bire aha mukorogu omuri papura New Vision. General Mhozi concludes Chigari tour page ya kabiri CDF wihanga abira ryo mu ihanga rya Rwanda ebe babasize gamba hona mukuru wihanga area Rwanda and of course bukwatirine na nenkwatadsa nunji ahagati y'amahanga ganturemo mbintu bya business na nebindi binji innovations nyamwinji no kubana byetunjira umurupapuro ru ora New Vision and bajamukono chokes as toxic fumes kill 16 cows tukareba hariho fumes ningashi ezabenzira ba mu district ya Mukono nangwa abantu bakera ricira baja Mukono go moya mbi tugwakwasa kubagwine akabi ahambiri gwitu bitu turayitugambira entezi kwingana 16 zimazire kufa baza kuba no shome bikucira aha page yi 13
LC polls ntureba police red flag 21 districts won against violence bantu mwereka tutera karuru ko businje bukayitugambira turebe no mu campaigns z'akarura kaka LC1 abantu babe batangire kurana n'abarekera amabare bigambo ni byinshi police neragandasa kukuma akarura ka amakuru minji omurupapuro New Vision hindugambira of course cyashya urupapuro rurahikire aha streets ningasho mukatare kikabekere cyunji waretungira ntireba ni ubundi bujo Ebola virus variant discovered in Bajambi nakanda kakoko ka Ebola kizire so Uganda twetebeka misituta nuza kuba no bireba Is Kalamoja broken pastoralism fueling migration to cities twajena ko mu kibuga cya Kampala tureba abantu bakurugaza Kalamoja binji bari ya streets abakazi abana nibebuza habwaci umuntu batakusigara wabo bakagezaho kureba uko batebeka December ahamago kwija umbibuga ebi babukoretera rebe mishange ryo mukoti ekwatine n'amataka 5 arrested over double murder coffee robbery ebyo nebyankahi babireta amakuru minije bantume bitu twagenda umukikwatine na television ningatantugamba ahamyeto yitu tureba eve bukwatirine na ekiro cyo kukirininga emyanya eiturukutura mu izoberi ramkaga no manye biruka bakabyemereza okusashaha inaza kasheshe bitu borecherire kujangwa abantu bagezeho bayonje emyanya erukutura mu eco cyo kikagenda kita New Vision yabukuretera umbwijire otakafera kureba ebiro Radio West obwebire ne celebrating echinihiro huta omunuzi emyaka abiri na mushanju umbuhereza babukoretera byone bireho ntache ndori batujero reshamerete na gambere bije abitse twaza umukwatirine nebyemizano Untureba Golden Queens, Uganda's football women thump Malaysia to win World Cup gold. Aganama Kurumanunji, and of course, congratulating Abishimitu. She cranes on course, na Commonwealth Games in netball. Wajukuretera na nebindi biji simanye swimming, motoka zempaka na nebindi biji. Mnonga washinine kuburizoka noza kuba no byetunjira omuntu papa ritu or a New Vision katerebe bija omuntu papa ritu or abokede bukede oremi oruganda akaruruka LC1 va wompitewo tari kuronda ngateze nawe ra sawa 5 kumacha omuwanguzi alina kurangirirwawo akachiko ka Electoral Commission bwekatyo bwekamazo tubulira nti taroho kuronda taroho ku tera karuru zitakashirisha 5 hikayo kare orabon process yo kuraka konji wokine wawe handikise then sha 5 zenyine ngo barije kwambatera akaruru then bajangu umusinguzi neja kuba narangirirwaho mutakagarukire muka ugenda no manyaci ya person LC1 wawe nuwoha bibino ebirara byori no kumanya kubuyinza bwa sentebe obushoborozi bwa chairperson LC1 nebwo buha wayenda notero rupapuro rwacira shiringira kumizonka then oreba obushoborozi bwa LC1 chairperson nubuha then oreba gwo kwenda kutera karuru akasheshaka nabigwamo ningatari kubigwamo wareba nabzahara baju you better change your mind as early as possible utakashira kumterera akaruru so biryaha mupapura rwa Bukede aganda makuru nagagamba ntebi waririza Trump okuyimirira imeno kuyimiriza okukuba Iran nabyo babireta mwomu ayemerize munchirebe kakayara so ecyakubasa kwa kimujemeserize okugira ngo abanza yemerezo kurwana oku kikaba kiriki kandi tukaba twakira nkacagumza mu mazima kikozire then bagarika bakoreka
president ntiasude Dr Muganga naronda witonze noje ko na positions nizihe zini ngashini position ki iyo ri yabira ruho kandi bakahindira batireho ondijo urupapura rwa Bukede akasatiro nga baram barugahara asaze ko Masaka bashija n'abakazi batambuire house to house, city to city, district to district okubasa kujana barwana sawa urwenguzi ombintu bitari umwe na bimwe ahabwecho this time around they are in Masaka. So tureba okwagishaziriho ebiriyoko nibiha byemerire bita basa okwehweze sa urupapuro rwa Bukede noja kwa notunga makuru agogona warebe minister wawe abwa local government embera ariyo nagitwaza twaza page yitu yasenga obubonero kora biro mukazi atakwiwe mu bufumbo intakwa nimbareba bice banje nabojo banje ba propose injirana, will you marry me, will you be mine forever, you know ngenu kuza kushika ha extent ejo nobora bire nobora byo mu ntogo mu test ki okugira nti ruyare no mucara atajja kunjiwa obubonero kora biro mukazi atakwiwe mu bufumbo Bukede yakera korekayo otakafo kahera and when actually umuntu woine obori yawo teyandi bamulunji bubuno obukodi amasomero gebukoze okulemera sente za tuwa ya no matu etwashashwire sente za tuwa ezendamburo z'abana bitwa amashomero konka twashanga government ekire yayemereza endamburezi kandi obusente tube twabutireyo. Can they refund? Because the purpose is already down. Kandi sente zo inawuziri tubetaka zikolise mutugende ntubasa kugarurwa ka sente kitwaka abo kwa no kahereza tube twihiro mu Aroni ubundi umuntu aguruza kabuza kihiro mu kibuga then kitakibireho. Can we get refunded? Sente zikagaruka kuzarugire maye ntubu no bukodi amasomero gebukoze okulemera sente za tuwa sente no jumanya ninga no jura orupapura ryaha norwa Bukede akasheshe kerizoba ahandi ingango wase kwirukanga orebe page ezahamheru aharmu ebkwatena nebyemizano ahundu kurebana bagamba aha ejogo lya New Zealand ntiriko marero She Cranes niyer mune hagaye wagira dara egamba nti ejogo lya New Zealand ligenda koma olwarero as we play against them as She Cranes. Vipers yesoze semi ya Sekafa yeah abo bariyo nuboreka ngo bajya kikora nti ate bulungi then muri mwaka tareka abazanyi wano bagamba nti watch Arsenal elemedde ku Vinicius amakorago nagono jakwa no gatunga of course kwa mnana kwa hika kuti umbraver na hano shankokwe no tuje kwa tandika Premier League season ndijo so abantu bariyo bagura abazana ku rugo mu club zitari zimwe na zimwe nabwo echo mbakwereka nti Arsenal eremira hari Vinicius and why urupapura norwa Bukede shiringi rukomezonka wabana rukusyaho ndico utunji charity okorga rwibare omunda ya mureju omuri Canjenyi Shema district bashema jebari Kogale zindeza kutera jakarura abantu bawitu kandi don't expect me abo kuba itenza kutera karugazi niwe na nogo na gidio abo kuba hataho no turi kana nimwe tuwa twizirokwe basi muri abantu bitu and of course na bakandetse mwena habajira mu karuraka tubashabira hebonire byo kamba sekura bamuna no buciko omurate ho beno basa kwenegeza entunguka ombyanga bitu mwena kashekeri zone byo turabentu gambaho oburwa LC1 chairpersons dynamics ziriho arahito ahurira ngo mutabana yisimbira wona na ishe umutabana yisimbira na anko omukazi takureba takwicizana n'umushije ngo bunabasa kwebembere cyane handikira byabakama kazo wabyabakama kuri wa electoral commission yajana kweshendereza mushangura hampapura ahabo kwatinda kwenda yetsimba ahabwe nshonga ngezi yamuhandikira akamutera hwa
ariyo mucyaro wakurara nawo mu kitanda waziremo abana uba mare myaka 10 n'umushobo and the girl got that confidence yagira waye mbega yiride mu mujemu eshonga zezo ngezo jakamati yarabahabwa cha person tubaso butabasika bari kasi yakwendosinga mushira ati yakwendosinga ngo abe chikata bakwendosinga ona really does it carry any message somewhere somehow? Does it apply if anything? Peretevechka tubite on politics. Actually haruna family zo kushanga umwe zibezi nebizo byayo. Nkanga ngumutaguze kibanja cha tatenkuru. Hati n'umutima wangu ni inyama. Kana of course cyo cyo bakiriye cyitwa cyo jabo no muno ku correcting a family kugira ngo umutaje baganisa mu bato shange cyo bacikozesa ubundo kanga hine chibabe no wenda barabyeho wayanga kutsisigninga hati bana muno bacikosa omukaruru ebyo nico kiganiro kitawe twina kasheshekeri izoba kushaba ngo gumeho bito bahacikatuzo mu kahumuro kace tunywa twizi tugarika TV wose mutakarwa tendanywe mizi inyo cyane abakutureba TV West korabe ryokwe wari kushasha enjingo ya buri type obane yakara ejinayo enjingo obane yo mugongo obane ya maraka konkana ishasha burizo wane yonjara te kuchira cyari mayisangu oine type ya arthritis ningashi okuzimba kwenjingo aicho nakumu echa akabero no kuzimba okuswearing enjingo oyihera okushasha okara watanga kuzimba okara enjingo ya mosho yakire yaki ya zimbo chimata uranchimatka obwiro winje kakuzimba azamuna mizi azamuna mizi wotajara guriro mwe mpasa kuzamuna mahira pyoarthritis that is the worst wajara mahira nchibimno so okuzimba nakona kabonera kandi echa kabiri okurra wa pipa because njingo ke kuzimba process imbajeta inflammation hato hurura ombiri gwakora abatafaro bukija kurwana so kuzimba okwe hato hururo mururo ekitengo then abantu mbagira rishishimi ayenda kutanaka abo kuzimba ki enjingo ekindi no basa kuremwa kurotama ninga kusitama abwe enjingo ejo ninga kubyama position ewanojirota ewanunda echo nacho posture okuremwa kwa achieving a posture of your convenience nacho nchanchi manyisangu enjingo zawe zinobuzo then ekindi kitwasa kurebera hongo enjingo yawe inobuzo no kuhinduka kombiri ombera hari enjingo haje ngo haza munka nkamizi no basa kureba hahinduka hayeruka ninga haba red echo kwete erythema ninga si enkymosis oshanga haba red so nachecho wachireba ombiri ninga haba haza dark spot no shoti ureba njingo jo haza dark spot obwo nono mangu oine endwara yachi arthritis yo kuzimba njingo kandi rukomo munongo mbantu bakuru nango hatetaniche nabana bato kandi it's unfortunate konka ebikugireta ntumanya kandi twabigamba kandi wabyetantara ukazombasha ruyari nayo nekera okay mwagitambara naki echo kubanza amizo mugatere mugasa inovyo fruit inovyo nango ticheche chonka twareba nguneretwe ibintu byinji namazo mwene kikugireta nito kitukuragura for example wo ine infectious arthritis ntubanza tureba obukoko so nico cyo kurebera ntubanza tuchebera otakabo ryoko rwire enjingo zukushasha otakizire mu irwariro kachebeza then okagira ngo nonda kukira obwiye bwinji ntuchebera tumanye bikugireta omushagama ntukuchebera ntukuteka mu TV ntukuteka mu x-ray ntubasana kutomu CT scan ebyo byona nebicebeza bitukuchebeza tukareba enjingo yehindukire omu buhangwa bwayo ako wiro bwinji kututereje enjingo tuterana neje tarwire zona zazirwire ntubasa kuziterana bwo bubonera ntubureba bishani
then omushaga mato hari infection tujireba uric acid ina gambire kweta gout yeri nyinji na yo tujipuma tureba how much uric acid do you have in your blood level zarenga tukugambira ngo erese rweki kandi tukiragorora twereze mbazi o egarke banomu okira Okwenda kwanjira omuhereza omubyemizano otaferwa program yakadirisa buri rwa kashatu turi kwishaho ibyafayo by'abazani nebiri kubakwataho akadirisa nikakorwa ganda amazoba aharwo kubanza no rwa katano kugashamwenda okwisa shamwenda necweka zihangwe aha TV West nehinda oine chiroto cyo kwombeka noyenda kutunga kumanya no kwega kurwo mbahangu twegiteho aha program y'ebyogombechi ayituruko bantu tayira ba engineers bari kutuganirira buri kimwe icyo yine kumanya hakwombeka innovations buri zobe nsineyitorora nsinerime bisya byinji so tugumana tureta design z'eshemeri tungo bahabuzi kurwo mbahangu rero manye bahama byo kuhangaza ebyombeko byawe no kubanza bakora land surveying report kumanya erita karwaza kombekaho ine sharo zishikire ninga waza kombeko muri yabandi ebyogombechi ne baberuho rwa mukaga shahe mwezo mwebazyo kandi byije bugaruka mu rwo kubanza shaha mukaga zihangwe otaza muka yawe okitirwa mu busasane naku okalimbagirwa omwanya go kushemererwa okashekoka kunkomuka omuzano muko wanje kurga omba ankore actors nugutu yawe cyubaro otaferwa omuzanogu urwa kashatu no rwa kana shahe mwezo mwebazyo kandi nugwija garuka mu rwa kashatu no rwa kana shaha mwenda neshicweka zo mwebazyo kama sasire kandi dinga chikoraga kechi kukicyambaho kurwo mu Misiri hamwe no marisizo kuza omukutaho mutindo nutukuretera buri kimwe cyona kurwo mbahinje nabarisa wabo hingire na mnonga koko aboko koko nyoni ndiye koze cyamani so iwe oryokwe orkwenda kwegera aha program egere bakangubu rwa kabiri orho buterevu ori ha TV West habuka ntuje kwantu kuretera abahangu abakugugu batwegese okora okongera mutindo aha bituhinjire ne biturise kwenda ngo niwe ryo mukor kwenda kwega ogere kinta cyuwayongeraho ecyuwayeganiwe katasi akasente okabisa hweka yawe uriyo mwana izaha yebuza kantuma nkabeje nibazi byaro mu kisharara kanda hakaharuho kabeje mu mbuga awina ko arakumanya agambire hondi izo kandi umuntu yakubuza ho bwenje utakabura kumuhabura manya oyege okore neitwe obwe turi kuretera abahinje n'abarisa abine byo kwegesa ahabwo kuba buhinje no burisa hata no rwo rugendo kandi ndebere etasiya yo kuhinga no kurisa no botatire mu munonga no tamucice kandi uyiha mu cyango kurigera uko warebera uhinje no burisa ira okurisa kaba kuyo kw'abantu babire bari nkabatashomere konka hato buhinje no burisa niyo backbone y'ihanga ryitu mwene rebeka mu program age tiagumane kufera borwa kabiri Shahina Zechero otaferwa muzano wa kushororu kurgomba kigezi Universal Actors tunokora cha burka einebizibu konka shi wabigonjorota eyabana bakwananire kabandiyo bitu ubwatuma mutabano wawe ngwashishe future yabangi iyo ko baro tasisi wanje iyo baro tasisi yakureshana sasa ninga okuna kore niyo kona kufuata tokareba kana tuna bakazi babiri nasugomo
munju yawe nkeji nentebe zirumu orukuriye mutebe abandi binabakazi 8 baryaho baterekire nyonyine tubiri kushorya porotire ndu owakuchororu nugwo muzano ogwota shime kwa noferwa ahabo kuba nugutwegesa binji nugubagoroho rwo kubanza no rwa kabiri shahe mwezo mwabazyo kandi gwisha kugaruka mu rwa gashatu no rwa kana shahe ikomizo mwabazyo Nini nikakutumira ngo cyacora mwana iyo mbwe niko kwacha muzana bakaba kumera ngo mutwe inkaruka hano yantino ko mwana nika kwenyina nehindira kimwe omushozi no mumpanga TV West inchiri cyo butungi charity nyine Jemima ayibare impangariza nyakashishekeri zoba umbwiro bw'akaruri zoba nkereri yo kutera karuka LC1 turiyo tutambuze kintu hamwe na Gideon Senyomo n'abandi abanyamakuru bari yombicweka ibitari bimwe na bimwe ahabwa burengero rwizoba okubasa kuri akaruri katambura kata uko updatinga na nebindi mbwenu edachika numunana zonka ezari ngumshaya kabiri konko mbitantureba byona twaza kushanga twashanga ngo harimu inshonga zo kugira ngo umchara wawe yakwendosinga abana bozire they are like that no echka nacho cyatanka kusimba makando mu nshonga esikwatana no bwebembezo bwa hacara they are like itwitwe mutabano witu na nishento ito twa supporting ishento iwe mutabano witu ntwenda ngo takazayo itwenkechika we have not endorsed you twendo yesimbe you sit down no more no less so ate ebikanabyo byatanika kwebaganisamu kugira ngo itito utatayo atayine kubanazayo ito utasupportinga atayine kubanazayo anyway twantureba mucyara Violet Atura ogoni presiding officer wa Electoral Commission ahano yo muri Mbarara City yaba yagambira cyo cha influence ari kujya gobwa hataro influence zamani ntureba ba MPs ba district chairpersons bari mu bisho mu karuru ka LC1 na influencinga ori akamwendo singo primaries yara muno mu karuru mwene hatari munagezaho ubundi kumu supportira kugira akarabamo atako noreba twazama abantu abakuru bitatenturana na families zish and turachiba mishombaro za families ziri influential zahagire kintu bakajangweka yana kane supporting ngogo nimwe abacaro notino tachi unamenta mwire karuru kuno baninyendo buyambi ninga nikuzayo chamate nubo binente nubo binente nubo binetanka omunaka mu compound wano enda kutahamiza umwana wawe yabaremene ninga ariko ndagarika ishomene umuntu nozayo go mushisha kwereza ebitabo byo mwana wano enda buyambi ninga no yenda muzizi go kwinga noza kuzayo umuntu bakweza ukwinga umuntu akafuna katoje ninge bihimba so izo families nazo zirumande tureba zirimuzi influence ngo bururu bwacaro arona families zo umuntu oshanga ari umuntu arigama abantu babiri ninga bashatu bakwenda bururu nke twantureba mutabana yesimbira arishe ninga arishe nto ninga ba anti besimbire nabahara babo so ntoda televizo dynamics tukabe tukora kintu kihe kishire iwe dadi ko biranonda kwandike baraha bari nye wayeta ocenda kuvunura rwo mu rujungu abaninye wayeta tinyangira ka sente nakawe ukashomesa rujungu ukanshomesa ngo nkomenkahe niyo niteka ngo emera mweje nabaninye mutire ninjikora dadi wewe umuzeko ititabo washomise tumente kurebera standike kurebera
tukore ibintu bishikire every up to date uriyo ntunga sama natawe no kwa internship mbona mu kwaterece mu exactly that's the answer ahabwenje takumurira kimwe emirimo kagumiza mukagitwara omisho tubireberana n'ahandengezi nizo kugira ngo abantu abakuru bajiraho bategeka when it is high time they have also settled down then ito tukakora ki tukabasa okuza ombigere byabo abana tubashomise twabateka handengo za higuru konka tubahire chance yo kugira ngo taking up emirimo y'ibakubasa kora nobo turabita baryo mbetebe nobo turi kukoresa okugira ngo ihikire abonye atakutunga ubushoborozi ubwona bukamuhweramu then akakora na necabira takora akacongera akakiha akukibe cyahika kikazaha kindi inshonga eyechika nyo wahabwanje nyo ninjangu umuntu twakubaryo mutegeki abamwe mbaba takwenda yereke ubutegeki bwe nko kuburi kurenga harengo borba kumutaho for example na nakigambye kugira ngo ngwandika mukuru wechika nashanga nkumkwenda guze banje we nyanga mutireta nkunde ho mukono mbajati nkwenda ekibanje abantu instead nibenda ngucugumeho kireberera abana baratsigareho then nabwanyuma nyencha kare yayo ase kuba hacha hacha twahika hashaha ya karuru ukajya ngwite nk'ekikatwa basa kwenda usinga oruko besinga abo kujya nkanga kwereza umukono gwo kusayininga hakaguze kibanja nonda kucuguza wa mugiga bwano ugamba abo buse numwenda kubaguza bakabamaraho then arayende chikopa chamate iroko babo barende kutera kiboko iroko abarendo amizge go tubuzi no kuzo omufamu yananka kandi ebicweke byabe biye byanyu ningashe banje byabe biye byanyu mbona hati eshonga yechikahoro yare neba ya applyinga aha hati yo mukazi okutwe twarara tutongine aha bwenshonga zitari zimwe na zimwe wono yenda ngonje ndi yaroni ninga wanonda kuri yaroni erukurenge mitware to mukaboxi nonda nkusayininjire konkanyonko mshija kunashitama nagira hati omwana kagwezire kaninza kuba nintunga esento mu weeks ibiro misho aboncho takurinda weeks ibiro kagumisiriza nkakwezi isho cye konko tajire kuza omzukwenda magoba kandi agarije kuturema ombwire gwa handaki ayibambe enyewe kandi mawe abakazi yabandi bomba bareberanye wondi hanifa kubi hato kataragazo kabita mu emotions kabita mu feeling yaba kama nagwejendereza omushijogu rererere mpje takurebera mukazi hato kena ngo amushangure mbeta nyowe twaza hanshongezo garuka ngo mukazi wanje abana bunzire manyechika ekuchahika ho chamarre mutumwa bana abo kahati tibyina bushoborozi kunde mesa kuza kwetsi kuko bagamba abyechika hate bibija bi influencing munonga hari abakaza bashiro muri gece chika bine kugerane cha mukuru wa chike yagamba yaja tumuterere nanka karuru mwa mutakatire niza kubana babingo mu chikatine nkwenda ajaga ruko wanje ari kurondo biyamba ati nani usingwe shaga bane hinduke beye bayanga kuko wambingo mu chika ati abantu baba confused umutakana kugira ihaho rate yo kutera karaja tatu no manya akakaruru kaza kundetera ibizu deka kareke ambecho nchiba kitabonire akasitira umuntu ntika abantu kuja batera bebembezi babo ntumanya bwa hati ntumanya habo achoshime kwa notera LC one chairperson batatkora joti nkamenye nakutera naga ungakuja nikiza kundetera ubuzu hatereka mbereke nora abantu kutwaza kwendera ntuzamanza kwika aza polling stations tureba karuruke cyaro omuntu ho kumanya rukoto mwizina tanapu yabacha kandi kanuko karakutu mtu expecting ngo abantu nyamwinji bakatere tanapu yabanche uyibuzo tabo kumbe bintu biri mu biryo mu maka na kamukuru wachika yaja tingo na nanko garabe to ine kumuzo mugo kandi woto kwenda kumuzo mugongo jota autere kambereke de kambereke outside area ye kujango chikache influencing ngati influencing ninga just wanotereze byakubasa kurugamo nene ndumune kukereze byakubasa kurugamo only that so chigwire ahamwe ninjira twakariye ise yo kushanga ngo abantu babiri ninga bashatu bayesimbo mu kika nyokabe ninjira eco cugwire abantu binde kwa monayizinga none makaga twaza kugenda mu mahanga agaga kuzirenka za America zaci bantu batera ubururu bwa ba presidents akushare cyo bakubasa considering families zo kurugama
iwe oruno iwe no muchara muri jo maka tumwine bizibu wakati ko arashanga muri nka vaji yo kudivorcinga mara separate injire maybe mwene issues zo mukana makuja atogwatine background nunji yo muka support yo kurugombuka naza kubasa kudivorcinga no kugira ngo kunkwenda kwesimba mwanga tubaja bashamwe ni nyenda ngwembera njigariza uko ni ndebece nece mwanga hati yo mukazo takunsupporting ngo kwishiriza ambitions zanje okwishiriza obwebembezi atabwe nti ninza kukwetseba ya one that nyonga benye na ka families zo kushanga mwana ya yesimba ko ya yesimba bajire ho meeting harmonizing fronting omuntu kuba kure ko bari babiri na family yo kaza mu conflict kandi ati manyandi muni kugambira na nabantu benyine mu family ntiza kuba noza kushanga turi umuntu reba kutera karuru ko turi umuntu reba post election tuchako na post election violence omuntu yaja tate ndatere naka karuru n'umutabani wanje muramu wanje mwesimbere wa areka mbereke batamere guzo bakaruru n'ukazako konkeze ntaro tuzeruho mu family so okugira ngo mbe omwebembezi ndukucumangu ninje basa ndukucumangu nchine ndukurira karyo w'umuhanjo wampangira rukungira ati waza yo noza kunkorera kinecha habwa abantu banje aterira kandi shutting down ntambura hachika ahabo kubacenche manyangu obunaza yendi yo mwana ebyo tubishikire obutatati yo mu ntebe tinyine kwanyoreka istekateko oba hariyo anko no bwariyo myaka 86 orinde karahwe mubone kwesimba hatshi owantumire ngunjende nkoro murimo nankana nanka iwo wagukozire wagwishikiza hatenye ni kwani nyaho nkiriza hariye ahabwenshi numwenda kunteganisa no manyembozi ya Moses ayabe natwara abantu kanani kuyashiro muhanda rangaho tiyashaza mwaka kareto wabashikizeyo hate ahabwenshi no ndakuremesa umuntu kwendero murimo gurahanga yamutumire ngo akore muntu ho murye kiko kuba basingo naco nci bakiryaho ngukize kuretera umuntu byabiye byecika muzomucika cyanyo cyo twonko kutwire utogo twamukora mukuru wechika nazaguze banje byite nabimara ninga twamukora mukuru wechika naija kwa naye tororomba ka mwana beka ahabwo kubaje niyo mirimo yaro kumanya that one is okay akwambya byaza kutabangure chika cyanyimwe nkimwe konka turiya harengo rwo kwebembera abantu abe cyaro cyona ekiteka teko canje murekenzeyo na tatazeyo na angwazeyo oburire abacharo basim imwe nkechika kumuraje ngumwaje birira no butakubire chika abutakuza kati yango akaruruka aba free and fair no tekwa kuzo mugongo goyi abuja n'urukunda ningo goyi ani kuja n'urukunda if anything abantu abona mbambaraga hacaro nico cumu kandi kindi kuteka ngo owawe indizireyo nkenyo y'ikikopo cyamizi umuhanda okuza hizuba nugura bahaworiya urire ndizire umwana wanje bambenjira school fees oriya akanguze mitwaro 10 nkagenda nkagishashura nkabona akajiro nakajumugaruza ngwena hatubwe already aho boto muratere karuru ngo habo kujango gwa kakwechikopa cyamizi oguyaguze mitwaro 10 oriyo muhanda kuza hizwa ngura hawe noza kuza umugongo go muntu ori ari ukubaza kugira tere yateye kandi tuzireka very good so nyina karuru zechika RC wanu bintu byababinje biri mu ka influencing kandi of course ayitugambira eje shaha iwo rukwete bikaza kutera karuru kurwakire polling station aboka ko kutwareba kurgashaye mokse shaha inaza kasheshe tuzakuba twino assembly ninga shabantu kwija bakerundana tukatandika kucekinga register ze charo ina aksasha itano aho nako kacheka voter education na briefing itwaro muri Mbarara City abantu babahire obukonji wabo tine kakonja ko numuninga mu muri Mbarara City atenko manye biriyo mu byaro byanyu noza kubota kutera kakaruru and of course ine ko oriyo mu register ye charo ejayiba handikise na izo nizoshunga katari kariya ubundi ari register y'umwagendero turi kutera ubururu rwa bace persons ba districts hamwe na ba MPs and tureba ntuza kwamfitera karuru nako mugongo tukabaraho tukudeclaringa results then haraka kachiko ningasheke executive committee members actually person akaine kuronda ako twine kugira ho ruciko mwana kumuratera karuru mutakata tugumeho abantu ba endorsing ni mwabe charo no mbasa kwanga muja au chair person obundi vice tutukumwenda aine mshango minja charo na minister na bahitwara byo parliament
kabara yo mukajejena ni mu mugume habo mbarabyo mukajejena secretary ogwe no mumureba mutanumbasa kwaga mujengo wangu izinere bataye tutukurienda ngogwe ine capacity yo kutera za stamp zindi nyinji ngogwe no mujezi mnonga ngogwe nakutwiba abuka ine na chairperson no bararonde avisa kateka ho muchara umuchara we ati ibyo mbene ni imbingere secretary akateka ho mutabane kandi hata urankwiza okorekera ansa yenyine yo kugira ngo yataho nko mukazuwe abantu baza kwanga urire konka kuri yacecika tiriyoni coreka ngo nibenda babe no babanza bakakwendosinga obone kubo wabo wenyine hato kurangwa ko mbyabyatomeragana mbwene inshonga zecika zo tuzihemu kugira ngo cyabaho araheze kutsingura atakaja ngo arondo mukazuwe abo kwawo namwesiga kandi kikacamwendosinga argument yo kugira icyo kiba kitari yaharashije argument yarabimbeninga mana unyumwe bazadene bakunjira arrangement yo kuja katuje ngo mutabano kwesimba arishe bakajangwa ngo nashinga ngo muntu kwako bari mukuru mu myaka munabana yiyongera kweteje ubukade magezi bitu nabo turebere na polisi rukusba aba bacha persons bebyara bokosa ku stamp na no kuryangatanisa HR na program za government baba consultant mwe mutwira mu bacha person umwicherize muzarabaje yes then nyonko mwana nimbasa kwishenya twonka hadadi byanshobera mukace ninga hadadi noreba hefta boko bihandika kubi nyona ninjangwa ha twindure mutugire tutuna tuti ngena ninjira ngo nani nchigambaho dado mpere ziraka reno ndunga umpaburi ko kugamba bundi nibabasa kujana dadi tabakwenda kumara next research IRC1 ino ndebire bakwatirire bakamukwatirira rero kuza kwehanditsa batabana bamukwatirire nango umuntu yaje atatse no gukora hayisimba umutabane ino mumpurire nyamubaza be naja ngo akusharishe wababira bagize ngo mutene nakakarura twuko twenda kutera ati takuma no kuhandika tina cyakuma takuma rujungure yaje twashe ya pasa nana itaga kumanya kwandika atobwo no mu gwa secretary yatkandi secretary akorecha secretary naza kwandika ibyo byatakubasa kushoma exactly ati neza dynamics zona zishemeye kubandi twora cyacu wareba batahona na party yo kugira kubara mane ko iruda bakere bo mu register hazeho voter briefing baba bangura mu ndegeshano basa kukindro mu kitekateko jo twokana umanya otokuna remyoga ya cha pasi wanu ngare kanje na nuko twacinana na mukaga akati ari abantu abindu kumanya na no buciko buro just for design chairperson niwe chairperson niwe secretary ushanga secretary arihonka mukaciko kufa office takubimanya niwe ine stamp niwe ine mpapara buri chumwe chona niwe mudatera karuru kebika mutera karuru akenshonga akaruru akomwebembezi kandi we barenyo uriya nashaka ngo tatera kebiki toikachika ngutera kechika it is wrong murondo muntu omukura nabasa kwebembera kurunje munonga mukareba ngutakurya ngo zinko kutiyo tugirwana site it is sanja hakuna corruption umuntu wo kumanya ngutagwejejera takuza akabe afandumu ngwisheka kwa buro munju ngo bicere bitembejo ogwa kuza kutembesa ejo zite bicere ngo noho atwira ariho ngo no harishe woriya ngwe no guyamwetsimbaho mbwe nito nterezishe abo ko bukademagezi aya bambe ay Yesu apana twahirwa mushago kutera karura kana mapire bye bizubu kabire ka sentence kasangire zo kutera karuraka ngwe twatungire chance you vote kuri kare and kindre omanye ngo muntu ukora amaremi yakikoma kiryo mu butegeki abe nabasa kutambuze kintu omutaryo myaka nazagamba ko omutaryo myaka 96 yaza kongereje myaka 5 nataryo muri 9 Nimbendeze birungi byonka omwami hebwa owitu omurwibare yo kubanza ribare ward Kachindo town council nimbendeze birungi byonka abakwetsimbereho nimbaso utabamanya konka nimangwa abwa NRM ni warabireho kandi no amanyito dore kisanja hakuna corruption hakuna no sirida and of course nita mnyana witu mzaibisisi no kwa muri remedies
rw'emirinzi ejeje omureka tete twendeza ebintu byonka Fred turiyakira kabango hanu ya alboma sale ani muntu twendeza ebintu byonka akasheshe turya rugazi nawe na Jemimana na Gideon senyum ya tuja tuzashayisha tu akitana nkashanga tushaga chiri president miti nchiza kutushemeza kora tweze teka yawe handa hace aha bintu ebukwatine n'obururo ko mu cyaro cyawe biri umuntu bigenda bita iyo washazire mu ningo rinzire ningo washara mu kudota otereka kareke onizire ku polling station ukakora decision ukareba tata wawe warayemerere ukaba n'uyu wamwemerere nyuma. I remember something ino nabwine omwa abashija bebetse imbere so abechika bakagira yesimbe bamuhereza moral so yagenda ya yesimba akire kahikire uri opponent we ayabira taruwe kejo hati yakwataka sente yakahereza aha family members bongo hatwe yabahira sente bagira ngo ngwe bari mnonga nguna bwite tugabwe twamugambire twamujyango mukika kitaka bamugamutegeki ngwita mutegeki tuvayo ngutubwaka bagayo hati nubwija bayo ryari mutakwa basa ko kwagira umuntu wawe mutahagira umuntu wawe ko barebera kasente embera yakomaho so ebintu byecika ebintu byeka ndatata ndamama ndiyo mukazi we manyabi nandi yo mukazi wawe ntakuterere karuru nimba narebore ine potential mbyo butegecho kuciriwe yes twargarre ngo rweka hatujya ngo rwe cyaro mpurire kora bari mutabana wanje nkuzire nkushomise nakwereza ibishanirizo byoranye nango gire cyuwa nyete zona umukozi ugurize buri cyuma cyo nakigurize ngutwara ishemero byayanga wakora ki babarenyo ninza kwemerera umugongo gwoha gwashwento kumangwa wakwatirire ki wakwatirire ubundi okubaho kwebyaro ubundi kuba turyo mu macaca nagamba tayo contribution acabana habura abantu uburango kiyagamba kiri mwigufa umuhereza karuru then watatendo niwagumize nguntaka kwesimba muzeyi with due respect wefuge nintora mucyo gwo kumbanyisa ngo iwe boyatsimba uko ineshiteka teko cyo kwetsimba nango no mukazi wawe akakugambira tumwe nebyo wazombi yachika waza kuturetere ntarozeka iwe ya like nyoni njibasa wargaho wayoga wagenda wayitsimba wabe cyobire kandi abantu babebembera na nikisha kibakita kugira ngo bucyahika hari nyowe iwo bwabeno yetsimba ryo mutsigazi okuwakiteka tekireho tokwe na bene ko nakiteka teka oburi no ntunga kushemera buryo mwe nabayine cyakurura umutima gwe that urge that fire yakura reka kunzura ngo tata ningo tatena ibintu tatu bihindukire tosire no mabantu bakuru baba batakwenda ngo mwe barebe ngo baryo mushobi kuko mwe bakora decisions zikwire bari mno so mwana mwe ncince namwikirizo mu ndeminyeto abwado umuntu arako ati mwana ukori umunyeto nati nayebembere cyaro nayebembera bitoshanga ine ideas zakubasa kutungura cyaro namanya projects za government obuzija ronka cha paso no kuzo twishi sente za PDM acharo no makanga hagazi tungire takubimanya manye FKZ ba leta acharo manya chebyo ta aho kataine na gay musana baye to ruciko akaja ruryagombora taine gatambara akazayo so ebintu bihindukire dynamics ni nyinji abita kiganire kitwina kasheshekeri izoba nakarura karimu kageno misheri izoba akakwatine na bace ya persons abecharo then hamwe no kuronda committees zabo edachika nashatu ezaraba omurishaha ibiri zakasheshe katizo mukamuro kace ntuza kuba ntugaruka and of course kuturaje ngo umushantu tuza kuba ntugamba nimwe ahashonga ni yemwe mutakarwa
akaciko kabyo kuteza karuru nakamanyisa abantu mwena ngo kutera ubururu ahabwa abakuru b'entebe z'ebyaro na LC1 no kuza kubaho orwa kabiri ebiro 28 byo kweza kwa mushanju 2026 omu byaro emitwaro mushanju 10,214 omuyanga okutera karuru no kuza kuba ahamyanye torinwe omuri buri caro kurugashaha emwe yakasheshe okuteshaha 10 zomwebazyo akaruru nako mugongo aho abatezi bakaruru baratsimba urunyiriri enyuma yo yesimbere uwo barukwenda umujukirwa we icanice narakamanyisoce uko nikwe bintu birakuratane ahizo ari kutera karuru shaha emwe okuteshaha inaza kasheshe okwerundana hamwe no kushwijima abatezi bakaruru ekirakorwe presiding officer shaha ina kuza shaha 5 zakasheshe okushomesa abatezi bakaruru hamwe no kubabangura ahamitendera yo kutera karuru ekirakorwe presiding officer sha 5 okuse sha 5 necweka zakasheshe okutera karuru mu buryo bwo kuzo mu mugongo hamwe no kubara ubururu sha 5 necweka okuse sha mukaga zihangwe okwijiza form EC10 hamwe no kurangiriro watoranwa nka mukuru w'entebe narishi chairperson elect sha mukaga okuza shaha 10 zomwebazyo okutorana hamwe no kuhamya barashutama hakaciko kakuru narishi executive ekirakorwa kaciko kecaro hamwe no kwijiza form EC11 nyabura we manyechingu abo bonka abamazina gabo gari mu rukararo abatuzi bo mu cyaro nibo barikirizwa kutera karuru aba aheifo nibo banyakaciko kecaro abaratoranwe mukuru w'entebe y'ecaro orabe yaheza kutererwa karuru okurwo muri ba memba ba council abarabe baruho kandi bakahamebwa council narakaciko omwe hari omwe omuburyo bwo kwereza mikono okubanza omuhwezi wa mukuru w'entebe kandi nabwo hona orabo muhandici w'enshonga z'abana uwa kabiri umuhandici mukuru narekarane uwa kashatu umuhandici by'amakuru eby'ubwegese hamwe no kurundana abantu uwa kana umuhandici byo kwerinda uwa gatanu umuhandici by'empiha kandi uwa mukaga n'umuhandici by'amasharura hamwe no kurinda ibyo buhangwa bakuru b'entebe z'ebyaro ahabwa akaciko k'eminyeto akabakazi akabantabe ino burema amibiri yabo hamwe n'akabakirinju nibaza kwegita haruciko rw'ecaro nkabahandici ahabwe eminyeto abakazi n'ebyamagara abarema hamwe n'abakirinju omu buryobwo. The Miss Uganda 2026 journey to the crown is calling. Are you confident, intelligent, ambitious, and ready to represent the Pearl of Africa? Register now. Log on to MissUganda.org. Celebrating 15 years of true Ugandan beauty. Follow the search on StarTimes Makula Chika starting 31st of July every Friday to Sunday at 8 p.m. Sponsored by partner sponsors V&A Sherry, Vaseline, U-Home, 7 Days International, Evervest Malt, and the lead sponsor, Opain Uganda. Alcohol is not for sale to persons under the age of 18. Please drink responsibly. Abitex Promotions yakuletera Rage Life in Kosa Kololo Airstrip Kampala ebiro musanzu byekwezi kwa munana 2026 izoberyo riberyo kusemerwa n'omwozo witu Rage ari kuba tweshongorere turukuzana endongo erukukura nekoko rwara mpaka busesere gurale band ticket aha MTN momo hati aha mitware biriyonka ordinary ticket emitware 3 VIP emitware 5 emeze y'abantu bukaga miliyoni 2 y'abantu 8 miliyoni 3 zonka Rage Life in Concert 2026 Nehinda TV West nchiricho butungi charity na Jemima Ayebare ni manyangwa abantu mwatantire kwetebekanisa okuza aha polling stations ya aho muraze kutera karuka chairperson LC1 ni izoberi ayaba atakache gutiremu
waweza kutwegita ukashanga umuntu wotakijukire it is high time really okuchimanya ngo erne ryizo barye nyine eriyo ine kugenda ukatera cya person LC1 wa Karuru kandi emitendera baje kushomera aho uko ine kwane kuratana konka ikindi kwijukaje no kugira ngo okuzo mugongo g'umuntu wo rukwenda futera Karuru niza kwazirishaha 5 ibindi ine kwano mango uko yahandikisa uri mu register kandi ine nakaka kunji akinebisanirize bikoreka ngo niko kukwenyine kandi okahendera oyikirizibwe okutera akaruraka nshaba akaruruka bakihorere nshaba ntakata mwe muviyo mubyihemwe shongaze cika nebindi mbwene niwaza kutera tugambere ngo twaguturiye ntugamba inshongaze cika ruyare zinye kwanza taho mukaruraka itwe nyonko mchara wawe mnote endorsing you itwe umchikachi tu hesimbra abantu babiri tatitwe na namasima jina na mtabanu witu mbwene mtabana ataka yesimba ukitwe nkechika twamatayo haza yeta tabo kwa nuwe twareta not even not mwenda not inamwenda isime ya screen yawe tugambire ruyare ikine kwanchi influencing akaruraka mazimechika manyo mukazi manyabana gine kubana byija hatumwa kwa munzibira kandi nyondo kura ngo cyo ndukwenda umukazi kunde ntongine nawe ndukwenda nguntane nawe ahabo kugira ngo andemise ukwishirize birahanga yantumire na no kugira ngo nimpurecho kiryo murinye echo kwebembera abantu atokuzayo manya ko raze nyewe nintaha totaha nyonka nkebembera abantu batakabacha ari kintu kikabaho maraje kunja ngo tine family nguto kubasa kwebembera achikambe kambire nayo kumara emyaka 10 ekuyambere je wari no kujamba hello ori rotanyabo ndiaho amazina nayo watera amazina ndikunda Melody yasi natera bozi umurukuga kanaja umupira y'Nyakakiri kwakira nani naratemera bene program yegi turimo tugamba karuruka LC1 ndikumanya uko ibintu bita iga atero yitu Nyakakiri LC1 akaruru nindeba nikatambura je witu aturaho animira na dozi konka kandi hati ndabanda bamufuratire alo tukurire umukoronda abanda bamufuratire Imana twendebere yagira ngo nayenda gumaronde burukika nanye naye buza mfite nsanga burukika no kwako amata ko basa afite kubana yesimba kugira ngo nayenda kore burukika mwene ki njondo kureba Nyakakiri akaruru twine songa Imana wito turira hatura natukora jayingira na dozi kandi tumusajire konkaenda kubitamwebuka wangi yaenda kubitamwe chikangwa kumena ronda buri chikaronda yo wara ataka chiko ati buri chika kurwa rwo Rwanda rw'abasenzi rw'abashyaba rw'abasingo rw'abasambu abenshi nareba ngo timikiri kingine nawe mutwa kwa mata kubasa rero kugira ngo akora ati bari binonga kare nikoko turufitiyo kare wabasa na version namazi inaraka naka kajate ati nimbura kwezo mugahe mutahi wanje akaruru neza kananga jabe byasiskara saka ngoretaza bamajota batazinofobia aya sasa nere twacha hello yes TV twakwakira sebo we bare kugumaho na no kutukunda ni mwe bare kusanga kandi bagajihango bicho negamba kirubare turiyo nsinduka mpora wanda barebi n'abagurikira za Ambrose change of gas kandi cyane yego inshonga mikuru umutaro w'akazi kagenda misho ubundi hakaba hirindwe bagashanga bara anatozi konke namba 10 tango munga okay kandi nabwo tukiri kibi namwe kubana gamba amara kugira ngo bundi abantu bashajije mu ndu wabo nk'ekikaninga abanyarwanda ngo mukazi takwendo yetsimbe nabwo ecebyo notachiza yeti yakwendo singa ngene shogoro kwange engoma umukaba kwanga batamu ngo mchika chawe abantu babutaba baryegerera yes umuntu nashikahinduka yatugo bunana zuwa ushanga ubundi yabera inengesho ze cyangwa ko yashiko mu bantu kandi yagira ubunana zuwa ubundi yanyitaho oyiraho kugira ngo abantu cumi no kumanya bakaruka izuba yego
ndabasaba katero mudacika ibiri ninga ishatu yes oyiza kiretere okushemererwa amyaka n'ebiro byasigarayo byo ntabwo bwebembeze ninga zo dacika ishatu ninga ina tuzishishe emyaka yone yo kifabisha ebe yo busasi nenako na munonga twatateka tekere obukuru bwo kurondo abebembeze yes ine mesente ubundi naba bakucika abagenzi babo kuje babahereza kokecho nchiga contradictinga no buhereza mparire ngeno between obuhereza na nakasende ningo munyo barahereza abantu abantu batorane mu kimwe cyonka yego konkano batora fumo ngo mpera birongereza umurwa abakozi begero bakeka kugarutsaho kandi abo bagumuze no mashironge mirimo yego konka kandi ndoke niba cyangwa kibokaza wanyamugarira nabo bakozi bakoze nabo batunze ibihembo byabo konka cyituru kuhamya bw'akaruru kerizoba no kugira ngo ensiyo na nihanga ryona twongera turonde musinge byaba barukuretere cyangwa cyitwa kutunga ibyo byone bitine kandi turonde umwebembo byo cyo kurebera takayemerera kikamu cyayendo singo umuntu sombwe nubwo batamutayiba Wetu shaka kureze ngo ubwo umuntu twamuronda aza kumwekeranya na hinja president na nakira yes yabare mu yasibireje echenjoga Ambrose echerez chentunguka okurga omurubare ntungamo babare ubuhabuzi bwawe niwe ntwakira noti ibiri noti mwenda noti yellow Arira tasitarte direte sebo ko iresha niwe nabare kuhereza babare kutusima buzima amadina gayiniye mabanda gonza kanjo kumyo ko mbuganda tukwaniriza musajja wa kabaka ukafuruka nkayi kuno yanoruga nkayi ndeganya bushozi yabushoze eje yito yakiruhura yego okay mbwena karura katwakatamu twakatamu ibika ekika cyashita kwenda osinjire utakaye simba mbweni yo cyo kigamba ho ki yo kuno mu Buganda akorwa katine rwanzu kakabonera mwe nukurwa ine police station zena kiriho zimwe yego zena nagireho nashaka kabaro katine shonga hati nona nagarko mukazana nataho ndizina za kureba muri marayo okay abwenshi watambura polling station zinyingi nonda kutera ururu burengera harkamwe nga mafi ida war kuno mu Buganda no ine kugenda kareba mwene byo kutora na verveta okay kankanyo we haroho mwene munyondero kaya yes ati ni nonde mu akaroma keto mukapere ho utera karuru wana woni kurara ntondo koza okay twendeze kutera jakarusi kale madam Sibereje kale ni Sibereje bare mnonga okugamba nitwe iwari kuruganya bushozi esome kigwire noti ibiri noti mwenda noti ina mwenda tugambira hakaruraka kaza mwibuka hello Okay, abo yaje nakora terrace mwogeza bocendeza volume ya TV yawe ningo yire hari tubase kuganira hamwe turumutse bakaruru. Hello nyabori rota. Tuwachendeza ha volume ya TV set yawe niye shonga bwentori yo notunga marakagaru kurenga harumwe kandi agamwe garaleti agamwe ngagambe byo tacenga watera nobanza wachendeza volume ya TV set yawe then sugazira keryawe ryonka na neryitu hati kanosho budacika nabo bwatwata bwinca ntakubendeza kutera jakaruru na nito tukagenda tukaze nyuma y'umugongo yana uriya nareba Ambrose chenjoga yagambeshe tushamani yagira tomu de sente muri za family umbuhereza turonde ekintu kimwe kandi of course nko kuwagamba kandi ko kare kuturatererizo kakahwa big decisions turakore hateneza kudetermining entunguka yecyaro no kubaho kwe byaro okumara obwire bwuringwa mnunga ituragace kutera karuru so
kerizo batwabantu tugenda kutera karuru reka tukore decisions ezitukumango neza kongera icyaro citu omumisho obwahati noza wamanyire omwoga gwa LC1 chairperson nakuyamba tutamutera karaho kujana anko wawe ubundi konkuru kureba takwasa kutwara icyaro omumisho twagama bikwatinana nabyo kwerinda by'icyaro umukuru wihanga ko yakwijacara katayaya chairperson ogwa ine capacity yo kwimuka bunda akamugambe mu murabaho emintu nkebyo twaturebe shonga zamataka uko suggesta pokura garkanisa abantu programs za government zija cyaro ebyo mbe tusheme kwantu ebembeza twabantu tera akaruru kabache person za hindu gambera urikwenda kutera akabeje shaha kurwache ningo ryo muhanda runo hikayo kuja oyerebo mu register kandi tubashabira mumugire akaruru ko businja ezine nshonga zobwebembezi tinshonga zebyecika turebane twarwo mu karuraka nabandi cyo butungi charity hamwe na Jemima ayebari twaza kumuraho kace okugarukaha bisho sinzi naryo mu karuru sinzi naryo mu karuru bashija atshabwe takwereza abantu mushaka bakagumza muno batera ahabo kuba betsinsi naho ri twendeze birunje byonka arwemirinzi katete mbara cyojo kikarwokwe kijani cyajura kabanza yatantira Rwanda yizira hatifunjo cyamurabya kagera yijitojo cyamtambuko serwe nyanja kuzagira twetegereza ariyo mu Uganda kuzagira ati eka bariyo n'abantu barwana makazi namashija kugira ngo babeho kuyabaryaho yaraya kurayahika huyahika kuyabe nayo buzabuza ryaho nakore imirimo itariye mwe nemana yese hano mahoteli manyana guzamanye banda manyana televishane za mureta mbarra hatarwe mirinzi ayisimbira ngace ya person LC1 hello bantu mwechendeza volume ya TV yawe ninga wase kwirara baju tubase kurizingana je turi mutugamashonga yakaruruka cha persons tureba families epika biri mu influence ngakarura kana decisions z'abantu mutatanatena no kuza polling station okugira ubundi ati intero amutabani wanje maramu wanje umushija wanje antu wanje intero icyo kiganire kitwina kasheshekerizo ba not ibiri not chenda anana mwenda yongera kututerera tukino mugisha mhango okuhika mpaka ahashayisha tu okwasa kutebekana sai nabari yo mukabashobirwe okubaratsi yamke bakaza kutera karuru ahabo kuba mutabanuwe ekikati kimwendo sinje kandi bamene umutabani namangu nabasa nanangwa muterera karuru bari yangu itwe tukahishento manyishento abo kuba no yasiye myaka ya handi hace kandi wo mukutwa turiyo mbyecika ubundi no wayina haka sente no kuba natfundinga derererere na nebindi mbenu mahabure ubundi akayanguhirwa TV West hello twakwakira urirota amazina ahiwatera na necho uri kugamba hanshongeje azina nate Immaculate Kitagata yes okay akaruru kabakebuka ikikacha kitakutireyo tokuterwa akaruru akaruru kakodine akaruru kajya mu buteka amina akaruru amira yesu imbere n'abafite weka okay wajangori LC1 yawe neha amazina kanje kari mu okay wow people are giving us updates leo nzana mmisho bakuru bebuka inchiri zabantu exercise gede demokrasi yabo hello Tirireje nyabo rirota amazina nayo watera Tunga montera nsoga bigo tezi anatera ntunga mukafumi jo ebo antunga moto akwachira karuru kagenda katokwe karuru kine tunga nari kuriyo mama gumuro omupura amubisita pekayesinde orufano urubona ruhanga urufano morembezi uranga mureka yesinde rango wakanya muwo exactly
bari mnonga abakafunjuzo baturamukize abakafunjo baturamukize kandi tubendeze kuteraje akaruru hati mwabe chikabo mu rubanga aha cyaro kitu tubone byo ngo mwaye ndosinga bene we yija then tubone twatera ayibambe mwenda kutegerere cyaro cyone sineshonga zo hello hello tendeza bori ya TV. Okay. Noti vini noti chenda anana mwenda tutere utweze shoga zawe ezikwatina na karuburu akaramuka jeno misho akachea personal C1 ntureba ni biji yaburi influencing akarura ka twaza makasente. Hello Isebo twakwachiro rirota Gani ni marunji amazina nayo watera Ndoga mimi sina kiro cy'abashinyi. Ati abantu. Bari yubatiye abantu rwanga bafite abanyabuzari bari gukorera kuri kakaruru. Abo kushanga umuntu bafite abanyabuzari babirabetse ndetse bashatu n'ingana n'abantu baje aza bacyake dukaburwa. Bakareka kutina kuba igihe tuza kubona n'intere y'amani munonga yo kutiya. Nero washanga n'udatini ngo hari abanyabuzari babiri naza kweka kutera karuru ati no gushangisha n'ibyo shoze. Tuna tuwavugira umwe niza gushanga station ya Kinuruho. Mugana abanisha bongo abantu mu bege siba zifitera karuru ego. Okay. Webare mnonga. Tugamba biri ground. Nyamba tiye kuzayo mbweshi batamwikirize ngo abe ngo ayesimbe kandi agagumza make simba kanyo nwembe ni nyenda kunda atere echka kunda agire mbaga no haragitahe haratwere katemba banange hello chendeza volume ya TV yawe tubase kuganira je. Hello nyawe rirota. Ndireje sana nakurira muta. Turireje amazina nayo watera. Amazina nayo barekasirira natera rusiga ari gongora Catholic Church. Twakwakiranya bakaruru muri kagenda kataka LC1 ukwe. Akaruru kino nshonga indeba mukagenda je. Tina imwafuna wo kushanga ba family besi imbere hamwe. Apana nimbeba n'abanywanyi bose ya friends simboga nimbeba isindire hamwe mbe nawo naho byabashobera bishobora kuba ibintu biza kugenda bye kweteje kawe bari mnonga kare bantu okay abantu baruciga ntubakora ntungamo bushenyi shema rukunjiri kabare n'ahandi ho namwe bari kunda TV West. Yeah, abo witushema once again ni bendeza karuru ka LC1 karunji mnonga mo witubakira kutwetse baho ngo kwengwe dini ngumanyabiha azanye na ngutuboreke nzakatera kandi ombusinje bitari mu dini bitari mu byicika. Hello tukabyasho chendeza volume yawe. Okay, ndebera chikazahika atanu nina hezaraba omurishaha ibiri obudachika n'ubushoboto asigaza. Hello Orirota sebo. Irota Ndireje amazina nayo watera. Na tera pasana. Turumuntu gamba karuru ka LC1. Karimu kagenda katokwe. Ile kagenda to unishe wa Kitagata. Ya police station. Tina mwina beci kabesimbere hamwe. Tumwine yabeci kacumwe abesimbere hamwe. Hapana. Mbweno wanyu muri okay. Okay. Kare izo barunji tuendeza kutera jaka ruseba. Okay.
inshabangu utugarukire mu kariya ka program kizoba tuongere kumanya twine kwantifika aha kutera karuru kitu shahemwe hariho ki shayitano hariho ki kuba heze kutara karuru hariho ki umuntu amanyo kwa ine kuba nabonye matwase kuhendera alright twine kumanya bwa hati no kuja muntu baza kubana bakosa za register eze cyaro z'abamazire reset y'abantu bakehanditsa ba verifyinga bare barimo abiterizo bashahemo kusashaha ina ntuza kuba twina abantu kwerundana hamwe no kwecekinga mu register aba mu districts zimwe dahora mw'abantu babahiro bukonje yo barabe no batera ukanimanya banditse babwine then shahina kusashaha itano tureba voter education and briefing umuntu no basaka barigomuka utakumanya umwuga gwa chairperson LC1 nakora ki nabaza kwa bakushomesa ho kace akaruru kawe ukoraze katera noza kwa no besinjera ari itano kusya itano nece kaza kasheshe tureba ntuza kuba nsimbe nyiriri enyuma yaba batabutwanda kutera akaruru babarire hakaruru and of course itano necho kakusesha mukaga nubaza ko bano barangiraho naho owabasa kuba korabamu ahabwa chairperson LC1 then ukuruga mukaga kusesha 10 tuza kwandifuna nomination y'amazina agagari kubaga rya committee executive committee y'echaro then ana approval aho no ware no zote nanka kabenyenda be vice chairperson bitamante no basa kujangwa ninga yego kuruje reasons zabo so tureba ndikaza ko ndikarga shahemo kusesha 10 otakate katika kunoza kuzayo jende nyuma y'omuntu omugongo omarogenda ananaka kachiko aka executive kakari influential ninga shina kamana charo chikabe chiri chirunji wategereza naba akakachiko mukakizaje mukateka abanda mukureba nabasa kumbeka echaro cyane mwebare mnonga abatuterera amasumu mwebare mnonga batuhereza updates z'ebicweka byanye bumwemeriremo mwebare mnonga abatuhereza ubuhabuzi bwo kushime kwa Nwija ejo ntitwereka ngo mba muri nitwe okubasa kutambaraje omukubasa okwombeka ihanga ryitu Uganda kandi nintekateka ngo wawatandika kushoberwa karundo ko ratera karuru kabecika inja watungamu at least echo ine kubana okora akirenkaka akarura binji bayereka ngutikine kubana kaba akecika kureka akaruru twine kwantwahereza umwebembezi utkurangwe cyaro kitu naco basa not necessarily being your son being your brother being your uncle you know ebi atwamwendo singa ngabenja ngo bitakakora oriyo uwo kumanya ngwino rangwe kintu naco basa muhereze akaruru kandi abase okwikirize cyo kutekateka unaza kurara yashikiriza owitu shema ni nyongera okwatera umuranga mbakira kutugambura ngwito tutera akaruru kedini ngo tubiteka mu akavuyo konkanye nangu tongere kuboreka ngumka LC1 yitwe turugumite sakutera akaruru tukatera rabo abo tukumanya ngo nibo bashemerire konka bwe nitwe tukaterire kunuya nambwe narganyo na mharanje na Gideon senyo muntu zarugazi nzakujora bya hudu byitu turgatera karura wo ko ryo munyamakuru nori nko bari yabe bukabagamba ngo ogutwamutayo ninga twamutayo so mwara batire mu kofira batire mukebera kuri manyango nito twija kanda karuru ntonda tukatera bo kuba twanzo myanye tariye mwene twende baraza LC1 twabanza kwigura accounts twende baraza LC1 hagire cyasho bahacaru ntirukanjwa LC1 bibito kwa kuturabya mwempi in case of domestic violence twirukanga turarowa LC1 mbwenu itonza kucishikirize rizoba tubendeza okutera akaruru karunjo mwihanga ryona ndico butunji charity kature bgambo bya ayebare nabahendere tuga mazima budaceka bwaje nantu ntigama tubona kuja erizoba mugende mutera akaruru kabace ya passes bebyaro kandi mukumu businje aha polling stations mpaka okutera akaruru no kurangira committee ayikora hendere bantu mwe twabendera tugumize muko kabo